Kupite ChatGPT ili Claude licence za 50 ljudi, bez obuke je bačen novac. Svi pričaju o veštačkoj inteligenciji, svaka konferencija, svaki LinkedIn post, svaki članak. A istina je da ogromna većina kompanija zapravo još uvek nije usvojila veštačku inteligenciju na bilo koji ozbiljan način. Po podacima Eurostata iz 2025. godine, samo oko 20% preduzeća u EU koristi AI tehnologije. Deloitteov izveštaj o stanju AI u Enterprise-u za 2026. otkriva da su nedovoljne veštine zaposlenih i dalje najveća prepreka usvajanju AI. Danas pričamo o tome zašto je to tako iz perspektive onoga što vidimo u radu sa klijentima. Ja sam Ilija Đukić, AI Lead u ICT Hubu. Dobrodošli u novu epizodu AI Talks. Ne znamo odakle da počnemo. Ovo je daleko najveći problem koji vidimo u praksi. Kompanije čuju o veštačkoj inteligenciji, znaju da treba nešto da urade, ali imaju 50 mogućih primjena i ne znaju koja im donosi najveću vrednost. Rezultat? Analiza paralize. Niko ne krene jer se čeka savršen trenutak ili savršen use case, a savršen trenutak je sada sa jednim konkretnim procesom. Zatim, nedostatak veština i znanja. Gotovo 71% kompanija u EU koja su razmatrala AI, ali ga nisu usvojile, navode nedostatak ekspertize kao glavni razlog. To nije samo IT pitanje, to je pitanje celokupne organizacije. Ljudi u prodaji, marketingu, HR-u, financijama. Svi treba da razumeju kako veštačka inteligencija može da im pomogne u svakodnevnom poslu. Tu je i strah od grešaka i rizika. Lideri se plaše halucinacija modela, curenja podataka, regulatornih problema i to je sve legitimno, ali odgovor nije ne koristimo AI, već koristimo ga sa jasnim pravilima. Kompanije koje imaju AI politiku i obuku zaposlenih imaju daleko bolje rezultate od onih koje AI koriste na divlje, pod znacima navoda. Tu su i organizacioni silosi i otpor promenama. Istraživanja pokazuju da 68% rukovodilaca kaže da je AI stvorio tenzije između IT timova i drugih sektora i to je ono što i mi vidimo u praksi. 72% kaže da se AI inicijative razvijaju u silosima, bez saradnje između odeljenja. AI transformacija nije samo tehnološki projekat, to je organizacioni projekat. I ako ga ne vodite tako, vrlo verovatno da nećete uspeti. Na kraju, nema jasne strategije i vlasništva. Kompanije bez formalne AI strategije prijavljuju samo 37% uspeha u AI inicijativama. One sa jasnom strategijom preko 80%. Razlika je ogromna. A strategija ne mora da bude dokument od 100 strana, može biti jednostavna. Krećemo sa ova 3 use case-a, ovo su odgovorne osobe, ovo je rok i na ovaj način merimo uspeh. Na osnovu onoga što vidimo u radu sa kompanijama, evo šta zapravo pokreće adopciju veštačke inteligencije. Krenite od jednog tima, jednog procesa, ne pokušavajte da transformišete cijelu organizaciju odjednom. Izaberite tim koji je otvoren za promene i proces koji je dovoljno repetativan da se vidi brz rezultat. Uložite u obuku, ne samo u alate. Kupite ChatGPT ili Claude licence za 50 ljudi, bez obuke je bačen novac. Ljudi moraju da razumeju kako da postave dobar prompt, kada da koriste veštačku inteligenciju, kada ne i šta su očekivanja. Pokažite na ovaj način brz ROI. Menadžment neće čekati godinu dana na rezultate. Pronađite takozvani quick win, proces koji AI može da ubrza za, na primjer, 50% i to koristite kao argument za šire usvajanje. Postavite AI čempione ili ambasadore, jedna osoba u organizaciji koja vodi AI inicijative, koordinira timove i prati rezultate. Bez vlasništva nema odgovornosti, a bez odgovornosti nema ni napretka. Najveći problem sa prihvatanjem AI nije tehnologija, to su ljudi, procesi, podaci, ali i strategija. Kompanije koje uspešno usvajaju AI ne čekaju savršen trenutak. Kreću malim koracima, ulažu u obuku i grade kulturu u kojoj veštačka inteligencija postaje prirodan deo posla. Ako se u vašoj firmi prepoznajete u nekom od ovih problema, znajte da niste sami i znajte da se sve ovo može rešiti. Podelite ovu epizodu sa kolegama i zapratite nas i na našim ostalim kanalima, a mi se vidimo u sledećoj epizodi AI Talks.